Nadhango William au chukui Dombati tau nona sino ndo talita kana waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Nadhango Berit au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadhango Poles Benwalu au chukui na sino ton konsa ndo talita ka na waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Au ndo talita ka tunga na Mbula FM na mbendu anisia. Bula FM number 2 NSR. Nimbula binaka sa kongon na walalaka ni nonda itutuku enambongin dindai. Redaraw na tambana ni Wai na Water Authority ni doon na kay bunati wa libo na boida may nabononi ba sabasabata ki Wai kinoya ya nambeno erandaw laki mbutati ko na bay kambani kay nabononi mbuli ay so. Ebandi tako peti rawai na bunilewani kambani ni soer laki mbutati ko kina na uro ke na Wai may nabibale ni kana pakina na Wai sen petroleum may nabengarati ni motoka. Tukuna rawai ni sana ba rombi bata ba lawe sone tutuba membalata na non ratotongi tako ira erba dortiko na tigi nongo. E kaya ni non raitabe na bay kambani ke na bebuno so ni mbuli aya meramaro roya na non rambenu. Tini na kambani saya lataka merangaraba na kaya na maro roya na non rambenu kapag sabsabata ka talanga nimbera ni banganon roy kina wastewater treatment plant. Ngoya butaki ni otina kaya na boro taki ndo na dadaka ni bay bangaramataki may natambana ni Wai. Duruti ko bal nimbola na ngonong ndo na ngoni buli fomu bitu se ia 13 ni otina na lante may na ndo na lori na no may lambasa. Wambauti ni alante na ngoni leongo ni otina na sanga ni bia kelon reba no nanga sinibuli ena bonua ndo no me baka somburi ko ikina. Nangone leongo ani Zadin embagitini ko walo buliti ko na korni buli na All Saints Secondary may lambasa kalongata ni ambula nanguna ya lante may kina ya listi ko main na nona sikobitadino aniza e bulobi kamani ndono makiko na nanga sinibule nangone ndurtu kina mbatini ngoni sala mani tukuno wa menanga lakimbiti ko ya non roto vale ya baga muri roboli ndo na turanga itoke ya nona kila kasimtaka ndo na lenga itiko ya nanguna ya rida tiko kina nandola songo ni katumba ni lori pangangai tiko na kisingo may natambana ni visa vakina na ministeri ni buli. Salenga nono o Balkrishna Reddy ngona tangani kabong bauti ni abaka may buwana no na itaw ya leo ena lotu lebu sawoti sakwa da may tadirua ni itaw ni Reddy o Marian Premila Devi sa authority nga bobe sa nangunungo ni oti na nona rira kina mata bilewe may nasino ena tu city beta kina ndona dhala ni nona sanga mebuna na mate ya dhurutu bal nimbulo bal ni oti na beka estaba. Nanda itu butuh kuningito na bangin dendai matata pinakatue bura-bura todoko beire randa ubang muria na ragabilo ya vitu ni obiti timi chambe ni tigo meada bumeni kwa wanda itako na Danieli dhawani mbuka kwa katorati ko bagatawa na itutu bagantoni beba bulidi ni sagani rawa menangaraba na kaya mbaletir tu na dhurubo ia na sanga bango matua mena toka ngobiti na bono toka kina ena ngonongo. Kilabi na katalati nga dhawani mbuka na beka mena dhakaba kanda ikoto na nona buambota ni rao mirato na tago magatal ng bilo may Dubai karawati enemba kisawati. Rato na laki toka singatolo na dhurubo e Qatar may baka ni rato na laki bulang ito kayo tigo nando na soto-sota ni ragabilo ya bitu may kaya nimbera ni rato ngay buka baka ki Dubai. Matay no rato wala tagi banua o yan nabarong buka mayngo ramoni na saraba NFBC TV. Tabi kaya rin na bagalalakan ni nonda itukutuku en mbongin dinday ningay beto manitalmay en kabi ni mataka. Buana magkatay tabua au maramani tau malam-malam nanunga bakot sari sawi kau atau talita kama warung hari radio video one kita mai serua kita udah warunga ena radio video one andau mai bikin ngomana yang ada nimbula na dangolo ataratu au maramanitay lebu au wakitikutik nga inda lebu housing. Ang dawaronga na Radio Fijiwan ang damoy biti na bongga ni BNN. Na Radio Fijiwan ang damoy biti na bongga ni BNN.